February की थासीदा अखोइना मखोइदा अमुक रिमाइंडर ओइना मखोइदा मेमोरेंडम अमुक अमुक सबमिट तौजै मदुदैदुदा अखोइना February date 20 एसी मखोइदा डेडलाइन अमा पीदुना थंबनी अदुबु ngarang खोबदा अखोइदा करिगुम्बा रेस्पॉन्स अमता पिबिरक्तबा अखोइबु कौसु कौबिरक्तबा अदुगु सेमनी सारनी हाइबेगी वाफम अमफुक थमक्तबा अखोइगे मेमोरेंडम अदुबु repeatedly neglect तौरगा लाकपना मरम ओइरकांदा अखोइ ऑप्शन लेरक्तबदगी हाइबे एजुकेशन सिंग असि चंसनजरपनी हेन लुरिबदी LMS Law College असि Bar Council of India na affiliate tawduna legal education piraga yaraga leiraba college ase chahi khudingi renew tawba haiba am chanai ai yengkhong wangthoi 2025 amani 2026 asigi LMS Law College Student Union gi General Secretary ni ngasi asi LMS Law College asigi campus da leiriba class tawriba classroom sing amadi administrative block amadi library na chingbada akhoi boycott tawduna solonjin bagi khongjang changsinjaba numini akhoi masi tawriba gi maram se karino harakan Haukiba 2028 da Dhanamajuru University ki Considerate College amo in Lerklaba akhoi LMS Law College Haukiba 1958 dagi established tawrakiba aduga 1981 dana akhoi Government of India na akhoi fully recognized tawraba adugumnaba college amani hena sakhanglaga leiraba college asibu Dhanamajuru University na karisu yengsinbidaba karisu mathau tadraba college amagum nathaiduna thambirakpa asi की मतंग अखोइना मखोइदा हौकिबा 2021 की मतंदा लेरम यूनियन सु मखोइदा मेमोरेंडम कया पीख्रे मदुगी मखा तारकपदा लेजरिबा अखोइगी स्टूडेंट यूनियन असिनसु अखोइगी लेत्रिबा वालिबा अपग्रेड ओइदबा लाइब्रेरी सेंबियु अदुगा छात्रसिंगना अरापा मफमदगी लाक्तुना लाइरिक तंबदा खुदोंग चानबा कॉलेज अमा ओइबगी हॉस्टल थंबियु हॉस्टल पीबियु हाइबा अदुगा कॉमन रूम लेतबा अमदि मेडिकल रूम लेतबा सुगुम्बा तोंगान तोंगानबा point yawa point 3 yawa memorandum ama pisin jakre haukiba December 15 da madugi makha tarakpada bakoina thabak tawbirakpra haina yengjaba matamda akoi hanna chatuna bisi ga su kayar unajakre tawrani haibagi wafam se tham duna akoi bu themaga lakpa madu tawmalaktabadagi akoina February ki thasida akoina makoida amuko reminder oina makoida memorandum amaga amuk submit tawjai madulaiduda akoina February date 20 esi makoida deadline ama piduna thambani अदुगु ngarang खोबदा अखोइदा करिगुम्बा रेस्पॉन्स अमता पिबिरक्तबा अखोइबु कौसु कौबिरक्तबा अदुगु सेमनी सारनी हाइबेगी वाफम अमफुक थमक्तबा अखोइगे मेमोरेंडम अदुगु repeatedly neglect तौरगा लाकपना मरम ओइरकांदा अखोइ ऑप्शन लेरक्तबदगी हाइबे एजुकेशन सिंग असि चंसनजरपनी हेन लुरिबदी LMS Law College असि Bar Council of India na affiliate tawduna legal education piraga yaraga leiraba college ase chahi khudingi renew tawba haiba am chanai चलिबजिदा अखोई कॉलेज असिदा मोइने पीरिबा क्राइटेरिया असि माहललंबा नत्रगन सुरमदबा लैरमदबा तारगदि अखोइगी हाइरिबा कॉलेज असे एफिलिएशन सि कक्पा हाइबसे सोइदन कखिगदौरे मरम असिना अखोइगी लैरिबा प्रिंसिपल सिदा अखोइने सु तक अकांदा ओजासिंग सिदा तक अकांदा मखोइगी ओइबा चेसु register BC दा केर थारे हाइरिबा थारिबा सिंसे सेबिदबा साबिदबा अमसुं अखोइ खतंग नतना ओजासिंग हाइरिबा पोसिबु तादि हाइबा पोतुमा मयेक सेंगे अदुगा अखोइगी BCI na piriba criteria jida akhoi guest lecture ani fully practicing lawyer yawa dawne han leiriba pot ase yawhalakanda ojasing na tolo pidana thamba pidabadagi ojasing je toge na khalakba yawre yaw kansida akhoi na satrigi pusi kanbiyo na makhoi da hajarakanda ngasi phobudi ojasing je akhoi na phaduna thami masigumba Bar Council of India na piriba criteria sing se amam dagi ani dagi akhum mangalakanda ojasing yahondaba amadi haiba infrastructure sing je lahendrakanda LMS Law College asi muthatpadu sengna pamlabra haibu Dhanamajuru University na sengna thambiyu masibu karigumba thambidraba haibasi nachungna lobidraba masidagi henba khongjang kayama Dhanamajuru University ga mari leinatanaba khongjang kayama leijariba student union LMS Law College 25-26 amadi leiriba student ga khunai ga punna chatminarakanda hen sathiba khongjang changsilakigadi madu thengnanaba Dhanamajuru University na su step lawbiyu haibasi LMS Law College student union mai kai degi thamjagi do kanu ki chahi kyam yamna infrastructure semgat lak leiriba hoji patlaga leiriba sijinaba yadan leiriba multi purpose hall amadi Law College asigi nakana leiramba ariba building sijinaba yadana leire leiramiba asi haukiba Dhanamajuru University ga tindringai mamang sabirambani adubu makhoi se sijinaba yadre haiba posi 2019 dagi yadre posi leiramba mamang 2020-21 gi union asinasu sibu yadre sembiyu haibase haijuna lakbani almost 7 years maina complete oikre hoji boda adagi campus manung sida leiba koi gi hostel ama leidi hai sigi sida adum use to ba yadaba gi mawong kamai taw gemta habi leiriba koi gi hostel se kaimta use to ba yadaba din natte manung se koi gi
ꯐꯔꯅꯤꯆꯔꯒꯤ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯇꯦꯡ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯔꯤꯅꯣꯚꯦꯁꯟ ꯈꯔꯗꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯔꯤꯅꯣꯚꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯣ ꯃꯤ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯒꯦꯅ ꯌꯨꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯃꯅꯥꯅ ꯇꯥꯕꯤꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯖꯪꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯇꯪ ꯂꯣꯟꯕꯗꯪ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯦ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯙꯅꯃꯟꯖꯨꯔꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯗ ꯆꯪꯍꯜꯂꯔꯣꯏ ꯇꯧꯍꯜꯂꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯙꯅꯃꯟꯖꯨꯔꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯦ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯒꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯜꯂꯤꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯇꯥꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯇꯠꯅꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯪꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯦ ꯁꯤꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯥꯡꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔꯁꯤꯅ ꯍꯪꯒꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ